Ramize, ja bih na početku ovog videa kazao oaza mira, ljepote, čistog zraka i domaće hrane. Selo koje podsjeća na Švicarsku. Tako je moj doživljaj. Zašto su Umoljani turistička atrakcija, a druga sela po Bosni i Hercegovini propadaju? Pa, vi ste došli danas, evo ja ću se predstaviti, ja sam rođen ovde, 54. ja sam Ramiz Fatić. Selo Umoljani je poznato po dosta lijepim, vidjeli ste i sami, jedan sam krajolik ga krasi. Znači, za vrijeme Osmanlijskog carstva su ovdje karavane u ljetnom periodu bile, prolazile za Dubrovnik. I ovdje su bile u to vrijeme dućani, bila jedna mala kasabica gdje se odmaralo i tako. I to je naslijeđeno. Znači, posle odlaska Osmanlija, dolaskom Austrougarske, pa ovamo još u novije doba, selo Umoljani je bila opština katastarska. I ovo je pripadalo regionu Hercegovine. Ovo je granica Hercegovine. Znači, prije je bilo opština Konjic, sred Mostar. Mi smo imali za vrijeme stare Jugoslavije kraljevine, imali smo telefon u ovom selu iz Konjica. To je jedna ovako civilizacija koja je bila i koja je živjela. Međutim, dolaskom druga Tita i partije SKU, ovdje je nabačena jedna ludačka košulja na narod da su sarađivali kao NDH, ta hrvatska milicija, ali nisu nikog nikad dirali, nikoga nikad. Vojske su sve prolazile. Znači, što se tiče ovog kraja, u to vrijeme je drug Tito kaznio ovaj kraj, 50 godina se ne razvija. I mi smo dobili među najzadnjim selima u Bosni i Hercegovini struju, a ručno smo put probili za ovo selo. Tako da smo dobili negdje ti neki 73. 4. godine. Na nama je izvršena diskriminacija. U moje vrijeme, kad sam ja dječak bio, ovdje je bila osnovna škola gdje je brojalo oko 160 učenika. Odavde smo išli u Osmoljetku u Šabiće, 7 km i nazad 7-14 km svaki dan. U moje vrijeme kraj je bio strašno stočarski. 13 sela, prosjek je bilo 3-4 hiljade ovaca, 300 konja, 300 volova, 400 krava. Znači, to je selo bilo bogato sa stočnim fondom. Međutim, gdje je napravljena greška, pošto je to bio bošnjački živalj, to se treba da zna i to treba svak da zna, jedna greška koja je napravljena za ovaj kraj i ovaj narod, gdje bi bio davno prepoznat i Švicarska mu bila zavidna. Da je pilana napravljena jer je Allah dao resurs šumu crnogoričnu na Igmanu i Bjelašnici i u ovome kraju, ovaj narod da je ostavljen ovdje, a da je pilana napravljena na Velikom polju umjesto u Hadžići. I da se zadrži stanovništvo, ali nije bilo u interesu partiji i komunizmu, nego je narod išao trbuhom za kruhom. Mi smo zadnji dobili, rekao sam, struju, bilo neuslovno, škole nije bilo i ljudi su išli trbuhom za kruhom. Da bi pred ovaj nesretni rat treći imigriralo stanovništvo kompleks ovoga kraja. Tu su ostale poneki dedo, nana, bavili se malo stočarstvom, ali to je bilo na umiranju. Da sam ja, kao privrednik davnih iz prošlog vijeka, 81. koji sam otvorio sebi obrt Burekđinic, pošto sam ja poznat ugostitelj, dole sam radio na Čengić Vili, imao, mnogi me znaju po dobrom bureku, da sam ja u to vrijeme osmislio da napravim ovdje jedan sportsko-rekreativni centar, da dovodim sportiste na bazni, na pripreme za fiziku, etno selo, i to je bilo otvorenje, trebalo da bude i da otkrivenje prema ovome kraju. Znači, to je trebalo da bude da se sportisti dovode ovdje na bazne pripreme za fiziku, da se spremaju. To je od samog rata, znači kompletan plato Bjelaški, oko Trnova 25 sela, sve je izgorilo, samo je ostala ova džamija na ulazu u selu, dok kad ste ulazili, ona je ostavljena Božijem, što kažu, nahođenju, da nije dirnuta. Tu se neka prepliču neke priče iz nekog vremena kad je, da li je bila nekad tu pravoslavlje, da li su kad su bogumili uzimali islam pa su zadržali. To je bilo nekih priča da je neki hođa spasio neko pravoslavno dijete. Ne, nije tačno. Najviše asocira na to pravoslavlje nekad kad je bilo prije 100 godina i Bogomolja je Bogomolja. Ostala je posle ovih 100 godina i 100 godina su bile ovdje mahom
muslimani, bošnjaci koji su tu džamiji. I ova džamija je bila jedina za 12 sela džamija džematska, gdje sam ja kao dijete zapamtio u moje vrijeme. Bez ove bijele kape nisi mogao na namaz i za sofru. Znači, u vrijeme sad kad dolaze Mercedes i džipovi, ja sam zapamtio kad je dolazilo po 100 konja na džumu, sve razno i sve bolji od boljega. I to su horme, to je opremljeno, to svi možeš sad da vidiš. A za Bajram da se ne priča. Znači, to je tradicionalno bilo za ovo selo i za ovaj kraj. Ova nošnja, ova košulja spada u ljetnu nošnju. A i zimsku kao košulja. Ovaj džomadan se zove, džomadan. I dole čakšire, to je od vune za zimu. I ima vuneni gunjac što se zove, to je vuna skritno i čarapi vuneni. I opanci, znači prije je bilo nekad u vrijeme kad je bila neimaština, još totalno za vrijeme te kraljevine Jugoslavije, koža se volojska rezala, pa se pravili oputnjaci, opanci, ostane dlaka volojska na koži, osuši se i tako je bio opanak i vuneni čarap. Mislim, namjenski rađena nošnja za ovaj kraj. Ne dolazi ovdje da obučeš peteroj farmerke, bit će ti hladno. Kad obučeš čakšire vunene i pelengače ženske, to je zimska nošnja, znači ne može. Tu je se sve radilo ručno. Pletili se čarapi, štucne, napršnjaci, tako kako se zove mukinjaši, takve te odjevni predmeti koji ima svaki svoj naziv. I to je od bogumilskog vremena. Ovu nošnju smo sačuvali kad je sve ovo izgorilo, naše dede, naše majke, naše sestre, tetke, koje su odnijele to kad smo se raseljavali sa sobom u koloniju, u Hadžiće, gdje nije bilo ratnih dejstava, to imali smo sreću da je ostalo i opstalo i ja sam evo dugogodišnji sam ja folklorac i promičem običaj 50-ak, 40 godina sam ja inače u folkloru i ja sam se iznad svega što kažu izdigao, otkupio naše ove nošnje, ostavio, jer evo sad je vrijeme došlo da na ovom platovu gdje je bilo neka 160 djece nemaš 2 bebe u 12 sela. I nema to više ko ni ples, ni šarat, ni kat. Tako da sam ja imao sreću da opravim jedno društvo u Hrasnici, jedno društvo Bisteri Bjelarče koje sam vodio 8 godina. Promičio ovaj kraj i običaj i ovdje nije bilo nikakve ni gitare, ni tambure, ni harmonike, nego čisto izvorno kovlanje. Kad dođeš djevojci, ako nemaš rupca, nema za ruku i takve stvari. To su običaji bogati 100 godina. Tako. Koliko danas domaćina ovdje živi? Ovdje zimi ostane jedno 10 domaćina, 8, 10, 12, zavisi zimi, a ljeti bude po 30. Imamo sada selo Umoljan, ima sad trenutno 5-6 ugostiteljskih objekata gdje hoćemo da pokažemo i dokažemo. Jer ovdje je bio kraj i ljudi nagodni. Kad bi putnik namjernik došao, to jest kad iz drugog sela dođe, ne bi otišao, a da nije odavde otišao zadovoljan, da nije namiren, da li večera, da li ručak, da je tako. Tu taj tradiciju i taj običaj mi želimo da zadržimo. Ja sam ovdje evo za već 3 godine. Ovdje mi je prvo prioritet da predstavim svoju Bosnu i Hercegovinu, državu, svoj karakter i običaj i ove moje jemeke odavde koji su zastupljeni, izvorni i autoktoni, što kažu, pite, uštupci, pura, kajmak, sir i takve stvari. Sad mi kažete šta vi trenutno imate ovdje? Ovdje na ponudi imamo gastroponudu naše domaće proizvode, naše domaća jela. Sve vrste pita, puru, uštupke, kiselo mlijeko, ono baš što je domaće. Imamo umoljsku čorbicu koja je specifična, teleća i pileća, znači to je moljska čorba, to je brend. Vi držite pansion, ja držim motel, apartmane, 6 apartmana, imam 20 ležajeva, imam kuhinju, sve prateći uz objekat, imam sadržaj teren travnati koji sad radim trenutno, koji će biti zelen. To je za dječicu da se igraju dok roditelji ruče, dok šete i takve stvari. Sadržaj baš da bude da su svi zadovoljni, da odu zadovoljni. I ja sam prezadovoljan, duše sam napunjen i zadovoljan kad ljudi odu i dadu komentar pozitivan da su bili dočekani onako domaćinski od srca. To i Arapi sve. Prošle godine sam imao iz Saudijske Arabije gdje je objekat snimljen dronom. Ima čovjek koji mi je to radio, taj klip. Znači 4 miliona pratioca ima. Ja sam lani, pošto sam ja Ramiz, oni su mi dali nadimak Ramadan. Ovdje su ukucali navigaciju i samo Ramadan, eselamu alejku, kahva, baklava i onda naruče to je bio hit. To je nekadašnji spot što je Brenin bio u
da spomenem, evo i Lijepu Brenu, u Temišvaru, to sam ja bio na Bjelači prošle godine. Taj klip ću vam pokazati, imam to snimljeno kako su me izreklamirali, sa njihovom beduinskom muzikom i oni su tražili da ja ovdje zapjevam neku našu, a beduin je na arapskom čoban, jer oni vole te pokrajinske. Dolazi vam ovi naši imućni poznati? Imućni pogotovo, obični narod, jer je ekonomija ovdje baš dođu onako ljudi koji imaju i koji mogu privući sebi. Pritom mogu poezije hoće, ali maksus dođu ovdje i da se malo odmore i psihički i da vide ove ljepote i ovaj krajolik. Vi niste tipični ugostitelj na kakve smo mi navikli, onako ruke u džepove i naredi radnicima šta će. Ne, Vas smo zatekli na njivi kako krčite. Jeste, i sijem evo zdravu hranu. U ostalom ovdje imam plac 4 duluma, posijem grašak, mrkvu, krompir. To je sve moj proizvod. Znači špinat, ono što ide u zdravu, u što se sve stavlja u ovu hranu koju ja proizvodim. Ništa mi nije teško, aj moja supruga Pašana, to odolijevamo još Hoće li da godinama. uspije ovdje s obzirom Hoće da... sve evo, uspijeva. još vam snijeg nije otopio. Snijeg je ove Pohladno godine je vjetar. jeste vjetar, imaju ove, kako se promiču ove neke, jeli, ima goveđa zima, pa ima veljača, pa ova, pa ona. Znači sad dolazi ova goveđa zima gdje ona mora svoje protutnjati da hoće na vrijeme. Ja kako pamtim, znači ovdje je bilo snjegova, uvečer krene, padat ujutro 1,5 m. Ljudi se jedva deblokiraju iz kuća. Znači taki je zima bilo. Ja ovu sam zimu zapamtio, to je bilo iz 3 puta po 15 cm snijega. Znači nikad lakša zima nije bila i da je se bolje izašlo iz zime, a inače je surova zima, surovi kraj, po 5 mjeseci. Htio da vas pitam, kako izgleda zima ovdje? Kažu da prohladno ako je, ostaneš, zaglavio si. Nije, vidite, to je nekad bilo. Ono što sam vam spomenuo u kraj, kad smo ručno probili put, po 6 mjeseci je bilo izolovan ovaj kraj. Dok nije prošla mašina i očistila. Da bi ti prošlo. Sad ne tehnologija. Zahvaljujući našem, moram spomenuti, rahmet predsjedniku, uvaženom gospodinu Aliju Izetbegoviću, koji su prepoznali ovaj kraj, jer sam vam rekao onako malo u razgovoru prije da je ovo strateški strašno mjesto, da smo mi dobili kroz svih 100 godina, svih 12 sela, uličnu rasvjetu, optički kabel, asfalt u svako selo i naša općina s našim načelnikom na čelu čisti, održava bolje nego na Čengiću ili. Svi 30 godina posle rata. To je ovaj kraj. Jer je ovo je prepoznato, to će biti, ja mislim, u buduće za najmanje 5 godina Švicarska će zaviditi. Jer ja sam obišao sa folklorom i prije rata iz Švicarske Alpe i Francuske Alpe i Italijanske Alpe sa folklorom. Ovo Umoljani što rade i što je ubrzano, ljudi koji su zainteresovani. I ovo je jedna vazdušna banja i to moram da kažem, to su američki eksperti ispitali prije ovog nesretnog rata, za 15 dana krvnu sliku da promijeniš. Jer je strašna koncentracija ozona i promidžba zraka tako da je to strašno tako dokazano da je to tako. Da tako utiče na zdravlje. Jeste, na zdravlje. Spomenuli ste tu stratešku tačku, a prije razgovora smo također dotakli se tog dijela, pa volio bi za naše gledatelje da malo objasnite ovo što nas okružuje trenutno. Mi imamo, danas gdje sjedimo, nalazimo se u Umoljani kod mog objekta, znači mi imamo 4 lijepe planine, to je Treskavica, Visočica, Obalj i Bjelašnica. To je jedna dolina, ja to kažem Vučija dola, koja je naseljena možda prije 100, nije možda nek sigurno 100 godina ljudima koji su se možda nekad negdje ogriješili o zakon, pa su u ovaj kraj prepoznali da se sklone. Jer nije bilo ni aviona, ni kamiona, ni cesti, ni ništa. Nije mogao pronaći. I tako da sam ja našao prilikom putovanja kroz kulturno-umjetničko društvo, bio sam u Plavu i u Gusinju. Moje porijeklo potiče iz Plava, gdje su nekad 5 braće bila neka bitka, dvojica su poginula, 3 su krenula prema vamo. Tako su, evo, Fatići, ne Fatići, nego Fatići, tako smo se našli u ovome kraju i tako da smo tu. I take ljudi, i take familije. Imaš Kusture, ima Sušić, ima Kadrić, ima 7-8 prezimena. I u ovome, to moram isto da spomenem u nesretnom ratu. Allah nas je kušao i rat. Dole Mekte ponije izgorio na srcela, možete i to snimiti, pogledat. Ja sam došao na ideju, pošto sam otac jednog šehida, jednog teškog invalida, paraplegičara, ratnog vojnog invalida. Ja sam
riješio i osmislio da taj objekat obnovimo uz pomoć Allaha i ljudi dobre volje i konto sam da smo prvu bismilu i slovo naučili, otišli u svijet iz tog mektepa i ja sam osmislio jednu česnu šehijsku sjećanje na 26 šehida, roditelja iz ovog sela. Možete to snimiti, pogledati. To ostaje što se napravi i ovo je sve prolaz. Gore na brdu su katuni, džehennem. I ovako, ovaj kraj, ovo selo što je dobilo, prvo ćemo od toga krenuti, što je dobilo selo naziv Umoljani, to je po umoljavanju Allaha da se ukameni Aždaha. Aždaha prija su bile ogromne prašume šume. Na ovom gore uzvišenju zove se Pošijak. Bio je Bajram i Teferić. Aždaha je došla studenim potokom iz kanjona i gutala je sve presobom. Ima slika njezina, pokažu ću vam to tamo na mobitelu snimlja da to vidite, gdje hođa dovu, a ljudi amin, Boga mole da se ukameni. I po moljenju Boga, znači po umoljavanju Boga, selo Umoljani je dobilo ime kao Umoljani. Zbog te Aždahe. To je jedna legenda i predavanje. Što se tiče kraja i starine, gore vrh Pošijake, to je bila jedna bila karaula za vrijeme Osmanlija kad se je prolazilo, to sam spomenuo za Dubrovnik, znači u ljetnom periodu, sa one tačke 10 km vidiš sve u krug. Studeni potok, kao studeni potok je ostao, to sam vam rekao, planine asocira, ima Visočica, brdo džamija, znači asocira na džamiju, imate treskavicu Mala Čaba i imate raketicu, kanjon Raketice, džehennemska vrata. Znači, to sve asocira prirodno na te stvari koje sam spomenuo. Tešci su isto nastali prilikom normalno ljudi kad se raseljavali i pogledajte samo gdje stoje tešci. Tešci su svugdje mimo šume i na uzvišenju. Znači, to su bili ogromne prašume, šume i ogromni medvjedi, ko što i danas ima u ovome kraju. I kad bi mejt preseli, znači medvjed dođe uvečer i podigne mejta. Ljudi da bi zaštitili, ti stešci 90% su zbog toga nastajali. Znači da se zaštiti mejt. Pokrije se da ga medvjed ne može Pokrije se kamenom da ga ne mere prevaliti i da ne mere iskopati. To je prava ovako 99% istina. Pogledajte u Stocu, Steče, sve gdje god su stečci, nema blizu šume. Negdje su oni na proplanku i na uzvišenju. Znači, medvjedi su ubijali ljude ovdje? Medvjedi su ubijali, medvjeda ima travara koji neće dirat, ali ako okusi strvinu meso, ja kad sam dijete bio čuvao janjce, od Amidže su mi ubili vola. Medvjed kad ubija vola, izvadi mu iza plečke džigaricu, provali ga, ubije ga, iskopa hand ogromni, znači iskopa i tu ga dovuče, zatrpa ga da bi imao za zimu hranu. To se ja lično gledao. Ima ih i danas ovdje? Ima i danas, ima i vukova, i medvjeda, lisica, svega ima malo podalje, ali ima. Kako izgleda noć ovdje? Noć je, zahvaljujući ovoj uličnoj rasvjeti, dobra. I kad je mjesečina. Kad se pogase svjetla. Kad je mjesečina, onda imaju ptice jake i nezgodne koje imaju zvukove proizvode da te malo jeza uvati kad je sablasno, planina je to ipak je to je. Što se tiče nekih stvari, starina i ovoga s koljena na koljeno prepričavanja, jer kraj je bio dobro možda unazad 100 godina da je došlo opismenjavanje i to pa se... A inače smo mi Bošnjaci polini zapisujemo. Mi volimo da kajemo rekao dedo, nana, to je velika greška, treba snimiti što snimiš, napišeš to i ostane. A evo, hvala Bogu, danas imamo tehniku, možemo sve da obradimo i da mlađe generacije to izučavaju. Koliko drugi su požrtvovani da ovo selo promovišu? Vidim da imate dosta ugostiteljskih objekata, ali koliko se narodu prikazuje realna slika toga? Hoće li Umoljani otići možda u pogrešnom smjeru i pretvoriti se u nešto što nije ono što vi upravo pričate? Pa pomalo po izgledu ovih objekata je otišlo već u kontrasmjeru. Ovdje su bile male kuće niske do zemlje, jer to su surove zime. Zidovi su zidani suhozid. Suhozid se kaže, zidani su kamenom, po pola metra i pravljeni su mali prozorčići radi hladnoće, jer se to nije moglo zagrijati. Upravo zato je pitam koliko je dobro zadržati to i evo ovo ko što ste vi sačuvali. Teško je. Noću smo uspjeli sačuvati, zaštititi je i autorsko pravo je zaštićeno da se ne mere skrnavi običaj kraj. Znači, to je zaštićeno. To sam ja lično uradio s profesoricom, muzikologom, etnologom Jasnom iz Sarajeva,
koja je dovela iz regiona 18 studenata i to smo zaštitili, to ostaje. Međutim, gradnja kao gradnja, ne možeš ljudima, ljudi hade, hoće na spratove, a ovdje brzo oni prepoznaju, onda ke moraju blaga, limom, koje kakve stvari, oni nadođu, ali kasno, jer ovdje sjever i jug to ne daju, traže dosta energije, da bi, kako god ti utopliš, to je nešto puše, nego ledi. Evo ova strana moje kuće, ona je od sjevera, ima stiropol, 10, ima sve, grijanje, ali u noći uspije da zaledi voda, dok popodne ne popusti, neće otpustiti. Voda zaledi od sjevera. Nema se koliko je utopljeno, jer ovo je džiđa, ovo je nova gradnja na odnosu stare gradnje. I šta radite vi onda kada voda zaledi? Pa to popusti samo od grijanja, naložim, borim se, ali samo od sjevera. Vidite da ja nisam na kući ostavio od juga i od sjevera ni jedan prozor. Zato sam se vodio, što sam rođen ovdje, što je opasno. Recite mi na kraju, s kim ste ovdje? Ovdje sam sad trenutno sa suprugom, sin mi je tu dođe sa snahom, oni su uzeli mladi. Imaju svoje živote, vi imaju svoje živote, trenutno pomažu nam i oni nam pomažu s tim što sin i snaha, ona je inženjer radiologije, sin je završio u medresu i teško im je da naviknu posao da uđu u ove vode. Sad kako će, ja evo nudim, kažu, evo poručujem s ovog mjesta omladini, neka znaju, a znaju mnogi engleski, bar engleski, evo arapski, evo ja im nudim, evo ja sam na izlasku, posao Bujrum, objekat razrađen, sve, ko kaže da nema posla, evo ja mu nudim da dođe da radi i da preuzme, da mu kažem, da mu pomognem i da zadržim ovo uz pomoć te omladine, znači da zadržim ovo što sam vam sve unaprijed ispričao, i hranu, i kulturu, i običaj, ali onako kako jest na ovim prostorima. Mislim da je ovo odlična poruka za kraj ovog intervjua. Samo moram vas pitati, i nekako sve vrijeme dok razgovaramo, ja gledam u vaš zlatni zub. Otkud vam zlatni zub? Nije zlatni zub, nek sam ja bio u nesretnom ratu u Njemačkoj. Ja sam odavde otišao prema Hercegovini, ovaj kraj je izvučen da ne bude Srebrenica, prema Hercegovini. Tom nesretnom ratu. Ja se zatekao u Ljubuškom i bio sam ja zarobljen, ostao sam da se ne predam, da ne odem u logor u ovom nesretnom ratu. Imao sam gore u Njemačkoj, gore sam kutarisu iz tog svega, što kažu devra, kako što mi se je zadesio. Nisam stio živ u ruke i tako je to bilo sudbine da preživio, da doživim sve, da me Allah ostavi da svjedočim. Ja sam gore došao i sugerisao mi je Nijemac da napravim 2 skeletne proteze, pošto sam ja gore bio na 4 sata prijavljen, a svugdje imati marufetluka i propusta. Ja sam bio prijavljen na 4 sata i AOK mi je snio trošak i on mi je rekao od legure, od medicinskog posuđa da mi napravi skeletne proteze, s tim da u moje zube 5-6, već sam evo jedan je odstao i 6 dole, da mi stavi te zlatne, 14-karatno zlato, da su duže, da zaštiti i da te ligure i te skeletne proteze stavi na te zlatne kapice. Evo ostala je još jedna, tako da po prilikom života i što kažu rada i toga, tako da sam evo još jedan da mi je ostao taj zub zlatan i to je ta. A stoji vam uz tu obračun, ali vidite, obračun je bio i to da vam kažem, cifra oko 11.500 maraka. Ja to nisam platio, nek su platili Nijemci. Ja sam bio počašćen što sam i oštetio u tom pravcu. Hvala Bogu. Mislim, i to sam ti. Jer, i kad su mi i ovo moram da kažem, nuđen sam da ostanem radi sina koji je 3 operacije imao teške, kao najmlađi pripadnik armije BH sa 16 godina sio na Bokševicu kolica, trajni invalid dok je živ. Nuđeno mi je da ostanem, ja sam im jedan intervju dao, ja sam rekao njima ovako, pošto sam ja Evropu spartao prije rata. Nikad želi u njoj nisam ostati jer moja država nešto najbogatije, najljepše. Ja sam im ovako rekao, avio taksi bio je onaj čelavi 1000 maraka, dnevno 1000 maraka, najluksuzniju vilu i najluksuzniji auto. Ja pješice idem ne u Sarajevo, nego ovdje gdje mi je objekat prije rata izgorio motel, u CA robnoj kući uzmem šator, jer vi ste narod bez osjećaja, cvijeće, jorgovan vam ne miriše i hrana bez ukusa. Hvala vam što ste zbrinuli moj narod, bosansko-hercegovački u nesreći, mog sina sa 248.000 maraka, 3 operacije. Hvala vam, ali ja pješice idem za moju Bosnu i moje Sarajevo. Hvala vam puno. To je istina. I poručio bi svima ovo što, evo kad sam već kod ovoga, ima života, znači kad sam se vratio,
adaptirao sam tu burekdžinicu i sve što sam stvorio, to mi je sve izgorilo. Uništeno i ova kuća ovdje i u Sarajevu na Milklatskoj i radnja, znači na Čengić vili. Ja sam se vratio i 13 puta selio u ovome ratu nesretnom, 13 puta od svojih objekata selio i kažem, poručujem omladini, nikad vam nije u životu ljepše od svoje zemlje nigdje. Možete hodati kud god hoćete, a onaj ko voli da se vani u tuđini smjesti i namjesti, znači to su neki privatni ciljevi, neki neuredni od života, jedan od neurednih života, i to su stvari, znači, momci i djevojke koji dođu iz provincije da se mogu obići. Djeca čaršije teško se obiknu u inostranstvu. Da li u Njemačkoj, u Španiji, da li bilo gdje. Ja sam to lično vidio i u ovom nesretnom ratu. I ja im poručujem ovako bogatstvo, vidite ovu dolinu, komplet Plato Bjelačiški. Tu se sad trenutno ima par hiljada ovaca, gdje more kraj 100.000 ovaca. Ne moraju ovce biti, ali može zdrava hrana. Evo ovdje niko ne ore. I svi kažu, jes uredna mrkva, jes krompir, uredan luk, domać, sve je dobro, ali niko blizu motike. I to je bruka. Evo ja ih pozivam. Imaju ovdje sve ću ja uputit, pokazati, samo nek se ufate posla. Evo i objekat nudim gosteljski. Evo je poruka, ako možete prenijeti, ja omladini poručujem i sve ću im ovdje detaljicati i pomoći uputiti da me spomenu.